gdje ću raditi, da je ono rješenje već su oni poništili, nek sam napravim zahtjev, da kažem ja nemam kolegice Barac, ona je tajnica, ja nemam ni kancelarije, ni pisije, ni novaca, nemam ništa. Gdje ću raditi? Ne, pa vi se snađite, to će se brzo riješiti i ja iznajmim neki auto i počela sam ajde sa Darijom nešto raditi i radila sam svega ni 15 dana, ne, tumor se je širio. Ja sam počela dobivati epinapade, u tim napadima ja šaljem telegrame Mesiću, molim ga da me primi, jedan telegram, drugi, treći, na treći reagira, jer sam zvala na 96 gdje kažem da ću obavijestiti i domaću i javnost međunarodnu, da nije ništa poduzeo jer je znao o čemu se radi. I prima me prvi puta, dolazim gore, on naziva Žarka, Žarko šta je to, šta ste to napravili Ani, pa ja nemam pojma o ničemu, pa šta ste to dogovarali, ne? Tako da on se pravio lud, rekao je samo pošalji telegram i odmah odi po stvari, tamo su ti u zagorskim selima stvari, kažem ja znam, već sam našla gdje su stvari, ne samo treba ovog tužiti da ih vrati, ne? I ja uzimam gluhaka s kamionom, dolazim dolje, uzimam nekoliko mojih prijatelja, dolaze sa mnom, pred tom kurijom stoje policajci, kamion sam platila, posudila sam novac, nisam imala nikad jesti više i dolazimo pred tu kuriju. Ja hoću unutra, kažem policiji da je moje stvari su unutra, da je sve dogovoreno, ne, oni mene guraju, ne daju i normalno da sam pukla. Dobivam za par dana dobivam cuca za prekršaj da sam remetila javni red i mir, dobivam, u međuvremenu odlazim u bolnicu, ne stignem ni otići na ročište, niti se očitovati, dobivam kaznu od 508 kuna da moram platiti. Stiže u međuvremenu, stiže prekršajni zahtjev za prekršajni postupak jer sam remetila javni red i mir u svojoj spavačoj sobi u Bosanskoj. Ja sam u bolnici, saslušan je samo Šafranić i taj neki policajac koji je rekao da se boji Šafranića. Ja dobivam opet kaznu da moram platiti jer sam remetila javni red i mir. Ja se očitujem, kažem da je to bilo u mojoj spavačoj sobi, u mojoj kući, dostavljam dokumentaciju, ne. Ja žalila sam se na viši prekršajni sud, sad to još je u fazi, još nije riješeno. Uglavnom onu taksu sam tamo platila, odlazim nekoliko puta kod Mesića, pišem u telegrame, primi me jednom, prvi put je bil ljubazan, za 2-3 dana mi je rekao nek javim jer sam uspjela vratiti stvari, ja ga nazivam, kaže on poslaće kamion po mene, poslaće auto službeni po mene jer nemam auta, dolazi službeni auto, ja se ne usudim sjedati u njega, platim taksi, odlazim gore s taksijem, vraćam se sa tramvajem jer sam dobila sam informacije da me hoće ubiti, ne znam ko. Pojavljuje se kod mene, pojavljuje se Brale Ivan koji dolazi kod mene doma i kaže da mu Šafranić daje 200.000 eura da me ubije. Ja odem u policiju, pišem ona pisma, na sve strane pišem, odem na Trešinku u policijsku stanicu, dajem iskaz, kažu da su to oni proslijedili USKOK, uopće nisu proslijedili. Onda odlazim u Partnerstvo za društveni razvoj, njima pišem opširno na 30 strana sve što se dogodilo, osim ovih dopisa koji su upućeni USKOK-u da nešto učini, ništa. U međuvremenu doznajem za ime Japanca, kod koga je sat, obavještavam Lučina da aktivira kompletno predmet, da znam gdje se nalaze predmeti, odgovara mi policija 2 puta, da je policija sve učinila i da je predmet adaptiran. Onda nakon toga pišem pismo, na sve strane pišem Ministarstvu pravosuđa, pišem ovome gospodinu Mlinariću, pišem Mesiću, Vladi, na sve strane niko ne reagira, jedino po zahtjevu Sanadera
dolazi predmet kod gospodina Maljića u Ministarstvo unutrašnjih poslova, on me poziva, kod njega dajem iskaz, kompletnu dokumentaciju ovako mu nosim, obavještavam ga gdje se nalaze moje stvari.